Uganda hamwe n'ihanga rya Italy. Nabanja arikugezaho gushakira Uganda arikugambira mu ihanga rya Italy yajanga Uganda n'ensi y'obusinge kandi kwakira buri omwe. Arukusima mukuru w'ihanga rya Uganda ukizagene Yoweri Kaguta Museveni arujanga atakagire mbwebembezi Uganda kandi etwara impunjo mahanga gaheru nkonko bwahatanagamwe omahanga gasingire kwasagwa ngareberera impunji. Today we deliver your award to our president Museveni, what he did for the many years in Uganda, and if you see that why we are delivering this award, and I think not better person like you as my brother Prime Minister sister to receive this premium from a great man like Luigi Di Maio. Uganda was a net exporter of refugees before Yoweri Kaguta Museveni became a president. But now we host over 1.6 million refugees. And to me, that is a very big achievement. We usually have to have our brothers and sisters from the neighboring countries which have conflicts, and they come to Uganda. Uganda is a peaceful country. It is welcoming. And by the way, all this is possible because of our able president, Yoweri Kaguta Museveni. Please join me in thanking Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Omurukiko rwa Kehogo Nabanja yashaba abakungu kurwo mu ihanga rya Italy kubasakwa n'ibije mu Uganda bakasigamwe sente na mnonga bakwatanisa na Uganda ombyamarwaro ombyo kushubura hamwe n'ebindi. Not going to stop tomorrow. Very generous. Yes. And so we believe that it's better you, the partners, can come up with. And so I'm looking at a number of areas where we can focus. Uganda has done a lot in terms of health care, curative, and many other areas. But we still have a challenge. I want to talk about this hospital that has been to start. We need a hospital, a sophisticated hospital, where we can treat and diagnose our people early enough so that they can start on treatment. I think that's an area where we have not done very well. By the time somebody gets to know that he's sick of diabetes, he's sick, he's cancer, he has this, it's too late. Some of them we diagnose them at stage 4. Wa GNTV agarkosia Atkunda Matthias. Abanyishengero kandi hona abarikujwekera abantu abakorwa myanya bakujobera n'ingashi Islands umuntu mu ihanga rya Uganda hona bargaye byanyakazoba no kuvuganabuganaho ba minister batari bamwe na bamwe umuntu y'ihanga rya Uganda okorgaye kandi hona bakabagambira inshonga zabo nangwa no kubagera ngo ubwahatiya amateka agari yanyanja tugakubasa kuyamba abantu baho nangwa nabubona barikujoberaho ngo kandi ebintu byingi bigenzero mu misho no kubateganisa. Abanyishengeraba umushongezi bargayo no kwenda gambera aba minister batari bamwe na bamwe abayijundira mu kaciko harumu okuyihwaho ebishari byingi nangwa n'amateka g'abantu okorgaye gakaribaterro n'obundo bumwe no kushanga abantu nibaterwa kiboko nyamwingi abwe bari yakujuba nangwa no kurunda kasente. Ba minister ababasa kwejumbira omurukiko haba harumu minister kujunanizubwa ahabye mishuburu mu ndo ya Uganda, minister kujunanizubwa ahabye sente kandi nangwa na minister kujunanizubwa ahabye ngendero y'ihanga n'ingashi constitutional affairs.
Omukuganira n'omunyamakuru witu bwa nyuma y'orukiiko rwe Honorable Opondo Julius Mukasa kandi hono orukujwekyera abantu babujumba nkishaza yarugaye n'okugira ngo bwa hatiya Minister w'eshonga z'ebyokwerinda omu ngeri ya Uganda Vincent Sempigi Bamurangaki hono gutafireyo munonga kubasa kurebuza no kureba amateeka g'abuntu muntagaronga batirwa abo kuba basirikare ba UPDF no basinjeyo okutera abantu nangwa no kubirukanza amayanja gabo. Twagala ndowooza okunenya Ministry ya Defense okuba nti olwaleero wetwogerera ekyakuumidde amagye ku nnyanja mu bukyamu mu paalamenti eno yennyini ey'e11 paalamenti ya Uganda yayisa etteeka eppya ery'obuvubi. Paalamenti yakola kye bayita repealing. Etteeka ekkadde lyonna yalijjawo ne tuyisa etteeka eppya. Bwe twali tuyisa etteeka eppya mbadde memba kakiiko ka agriculture obulamu bwange bwonna bwe maze mu paalamenti. Twajjamu obuwaayiro bwonna obwali buteeka amagye ku nnyanja ne tujjamu obuwaayiro bwonna obwali buleeta amagye okwekuusa ku nnyanja era ne tulagira nti tetwagala kulaba magye nga geenyigidde mu by'okulwanyisa envubu embi. Amagye tusuubira okugalaba ku nnyanja nga gazze etteekayo butebenkevu bukuumi so si kulwanyisa nvuba mbi. Bwe twogerera olwaleero etteeka lyayisibwa pulezidenti n'aliteekako omukono era tulisuubira okuba kati nti liri mu nkola, naye twewuunya okuba nti ate amagye gakyalemedde ku nnyanja naye nga galiyo mu bukyamu. So twagala okukubira Ministry ya Defense omulanga ekole withdraw mu bwangu ddala ejje amagye ku nnyanja kubanga tegalina tteeka, tewali tteeka li protecting amagye ago kulwanyisa nvuba mbi. Honorable Mary Nakato oguri kujwekyera abakyara ba district eya Buyende omwishingerwe ly'ihanga lya Uganda nawe yarugaye n'okugira ngo bwa hatiya enshonga batwire mbazigamba nkonka enshonga zabo tizikufibwaho ekyakugira ngo ekyo n'ekintu kibi kandi gavumenti teyerekere kufayo aha bantu babo ekirikuleetera abantu abo baburwa akasente nangwa n'okwebisaho kwaba kugumire munonga. Entubi y'amaani tubarerike sezedo ninjino nze ng'omubaka akiikirira abavubi ndi kusaba ensonga yange bajangange batyo nti batufunire ebyokola ebindi ng'abasigaire kunanda babawaire kejezi oba babakolere ebidiba byesobola okulundiramu engeri kubanga obutimba nibwobuuza ow'amagye nti 9 saizi 5 6 7 ezirakukobera kyankalakalira so nabona nga abantu bali kubonaabonezebwa ino ate esente obutimba bali kubugula ku bbeeyi ate oba oliawo n'ebindi biri kutemputinga abasirikale beene okukola enguzi kuba oluusi bwe bagemye kayi babwiriza beene abo ate baabawa esente kayido bajja bavuba kayi oluusi beegawula baabagema so it is a bit confusing. We Minister Sempigi Bamurangaki hono mu kugarakamu abanyishingira aba yarugaye n'okugira ngo ebibagamba byona n'ebishuba kandi bigwerere cyarumwe ahabwokuba gavumenti egerizeho okuteekaho emiringo mirungi y'okubaasa kuyamba abantu bokwe okwetungura nangwa n'okubaho. Kitongole nga UPDF n'ekitongole kyaffe ekiri ku nnyanja ekikozesa amateeka titukkiriza kukwata bubi bantu. Abantu abo bayita mu nteekateeka naye buli akola omulimu bw'atuuka eyo yakolera omulimu asangayo ebizibu oba oliawo ebizibu ne bimuleetera noba n'akola ensobi neffe ensobi tuzivunaana. UPDF oze kyekitongole mu Uganda ekisinga okuvunaana abakozi baakyo mu nsobi kubanga bagenda mu kooti eza bulijjo ate tulina ne kooti ey'amagye. Sirabawo ekitongole kirala kiri kinywevu kuvunaana abakozi b'ensobi mu kitongole kyakyo nga UPDF. N'olwekyo ndowooza nti tiwali kutomeregana wakati w'abennuuni kwandibaddewo wakati w'abennuuni n'abakwasa amateeka aba FDU. Naye wabeerawo akoze ensobi era na wano mu kiwandiiko walabye nga nsaba nti batuweeyo omuntu mubaabo
kubanga li mabega abantu byajja abantu bonna twabanonya abasirikale bakoleso era tubafuna okumanya nti omuze guvuddewo okufunya abantu naye babaayo kakati ngono gwe bakuwotinza omwali gundi yafudde namayiri naye abantu bonna ffenna bwe tuba tutambula mu makulu naddala abali ku bitundu ebyennyanja nti bwenzira yeeka oli bwe yeekanga emmotoka yo ayinza okugirowooza nti yaba fpu nadduka kubanga ayogenda okulaba nga pikipiki ye egudde eriko obwennyanja obuzi okuga oli bwaba mu nsobi asobola okudda ati ngoyo byagenze n'alengera abasirikale akola kibi naga nti bano bajja kunkwata naye tuhe Ronald aba GNTV Parliament mnonga tuheyo Ronald kandi twagaruka omu barisa bente bwanyuma y'ekirwire cyejwa kweyongera omu ihanga ry'itu rya Uganda obwa hati abarukujunanizibwa aha by'amagara g'enyamishwa n'engashi abiturikweta veterinary doctors barigireyo bataho emikwatango abanyeshengero batari bamwe na bamwe nibetomboitwa bari kugira ngo abatura babo n'engashi abariyo mu byanga byabo tibarashomesibweje ahakikwatirine n'emikwatangweje katubireba ahanishinya bikorwa mu cyanga hiba kutunga ente n'ingashi iho cyo kwasa kweta kato corridor omundu mu ihanga rya Uganda hono bwa hati yabargaye no kwereka butashemerwa bwabo kandi nangwa no kushaba government kwebasa kurgayo etyo ekajemente zona na munonga amuryeje myanya hiba kugira ngo habarkireho oburire bwejwa oburhombore mesa abantu bingi okuryakanyama kandi nangwa na bamwe okunywa amate n'abandi okuteka kashabwe batwe bakakarya abanyishingera aba nibagira ngo government ekiriyo kurgayo kare kandi honetyo ekajemente zona yamanyere ngo burwiro bunu bwenda kubarkaho na hamwe bwabe bwabarkire butakajanjire munonga kandi hona bayereko butashemerwa bwabo bakugira ngo government tayeferireyo ekiba kugira ngo honeki nicyo bimunonga Honorable Dan Kimosho kandi honogo urukuje cy'abantu bakazo amukuganiraho n'umunyamakuru witu hona nawe yargaye no gamba hanshongeje ariko bya government ekabihe kiri yo kubanza kujemente bukirkare kandi kikayamba abantu okubasa kwe haruburire obwejwa nangwa bakatunga kasente obo barkiha ombintu byo bikorwa umuntu actually kuragana abarka however in recent times are vaccine but two abuchikwata especially the technical group tubakushuma ground kumanyi chikufanya wonu bazo ku office betoroze tebe bahandika batawe binkumo nibategeka ko kuba amatwari babere batategeka ziri government yes sente kuzana zitawasa gura vaccines reka tunguro butari abantu barete vaccines zibe centrally stored then document ziguremo tuhereze ba vetsi bagende ba vaccinate nyamatungo instead yoja okome bintu ya amatungo ne kurwo matungo tumeze ngo abantu baza basuffocated tubine ndase abantu barwere nibenda koraguza beina mabanja beina school fees atuno tekete baza kuba so ichiro ni speaker ya jamhuri akana tubine cyo twasibaho ko discussing akaparament Honorable Kamukama Benja hona nawe yaganira n'umunyamakuru wita hanshongejo kandi nawe yargayo kutereza ecyafuteka teka Zone Parliament are raising a matter of national importance rigamba ahajwa ejwa district ashatu nibiro mu Uganda bazikingire ahabwejwa abana bareno bakumurka abantu abatungi esente baziho mu mate baziho mu kuzente bene kizigo mu ihange tuyo ntwebuza minister wa agriculture aine plan kureba ngo abantu bafuna sente zikorwa mu kuzente no mu kuzamate ecyakabere kitwebuza ejo akayabire etaka janjara gesyo awenje janjire munonga district ashatu nibiri a district iganana n'izindi noreba ngo nebe janjire munonga so ebyo twabuza minister twagira ngo aije weekend akore statement agireto parliament atugambire ki government yo nekora kureba ngo ejo yaho mu ihangeri ekikugireta nenki kandi kijanjarize nenki otherwise abantu batinle bakumayi bari he school fees ahabo kuba niyo fees erga omuntu
amate n'okuguza amate mu district ezi z'abatungi. Tohe Ronald ahawa GNTV aha Parliament. Abeegi abamazire ekibiina kya mushanju muri Kasese nabo kuhebwa obuhwezi kuruga mu kitongore ekya Trumpet Foundation. Ebi byagambwa orukuru ekitongore eki omwami John Bamwenda erizooba obuyaba nagambaho n'abanyamahurire bitu omuri Kasese. Katubirebe. Nko muringo gumwe gwo kutungura ebyemizano kandi ekirigirire aha district ya Kasese kukora kurungi omu bigezo by'ekyamushanju ebimwaka ogw'2023 orukuru ekitongore kya Trumpet Foundation bwati yarangira ku offices ze zose kwana zitunga obuyambi obw'aba bana abari arengo rwa primary hamwe na senior. Onkahona yagirangwa bine kuganyurwamo n'abaturage bo mu district ya Kasese kandi abatuire bakora jombi bibina byabo. Yasa kuba nakurusya abeegi kandi abasekwana basinge bigezo. Musongolano lyantukirira mwaka ogwede ne bagamba tebalina kyoka kyewunyisa ate nga lya government. Kati performance enfeno eri mu masomero ga government lwabulajja gavu bwaki bwa government. Government muveeyo mutuyambe okulabira ddala nti abaana bano bakola ki bayita ebigezo. Nti bayise ebigezo mbebaliza ddala. Ate n'ekirala abaana abatatuuse ku mutindo guli gwennyini oba batayise ebigezo nammwe temuggwamu maanyi. Mbawe essuubi nti olulala mugenda kupafuminga because ko okusoma olina okulabira ddala nti owaayo omutima. Ate n'ekirala you need to really assure that you try severally until you make it, because in life bofunamu okwebizibu when maybe possibly you are aiming at something and you don't achieve it, olina okukola ki, olina okuddayo ate okole ki ekintu. Kati aba student abatayise ebigezo mwina mbasaba muddeyo ate mbasuubiza nti mugenda scoring highly next year. Temuggwamu maanyi, temuggwamu ssuubi, n'abazadde mbadde mbasaba. We orukuru ekitongore ky'orukumanka John Bwambare Bamwenda omunyamateeko omutendeki kandi okuteekateeka kwesimba aha ntebe y'okukikira abantu ba busongore y'amatemba omu ishengyero arukabira akakonji k'ekibiina ky'orwajwaraganisa gavumenti ekya NUP yaraganisa kwaguza kuhagira obusinga bwa rwenzururu nk'omuringo gumwe gw'okubeebaza ahakubaasa kubona bareta eby'obwegyese byayeyongyera omu district ya Kasese. Bamwenda yaraganisa akashekerizo nabwo n'abanyamahurire ambuga nkuru zeyo mu Kasese. Eri mu bulajja gavu abaana naddala aba primary wenjogera saawa zino mu Busongola North Constituency abaana aba masomero gana ga government bakoze bubi nnyo kusomero tusobola kufuna ko ne division 1 kyewunyisa nti baatuletera UPE naye abaana bakoze bubi. Mbusongola North abaana bakoze bubi guno mulanga mukubira gavumenti mwagenda ne muweewaayo ne mugamba mugenda kusomesa abana Uganda. Ekyo kirungi tubeebaza naye mwina okutuukiriza ekyo ekintu kye mwateekawo nti mugenda kusomesa abaana bano mwina obaweereza ebyetaagisa okulaba nti bagenda kuyita ebigezo. Mu kino abasomesa beetaaga okusasulwa bulungi. Mbadde mbasaba tusasule abasomesa bulungi. Mbadde mbasaba ku masomero tuzimbe. Otuuka ku ssomero tekuli toilet, otuuka ku ssomero tekuli bizimba birungi, abaana basomera mu miti. Mbadde mbasaba twekwipinge schools n'ebintu ebitabo kati guno mugisa ate omulala tufunyeyo akakisa akalala ku baana ab'e Kasese Busongola North nti waliwo ebifo 15 jangu ku office ya Busongola North ya Trumpet Foundation ojja kuba weefunira basare ku slots ezo 15. Bo bakuru b'amashomero n'abakama b'amashomero basa kubona bahabura abaziire ebiteekateeko byabo ku biteeka by'obwegyese aho kushanga ngo abaana bari yarengo rwa primary bine kwasa kubona bakora omwuga muhango ubu bari kubatwara mu mashomero marungi. I'm JB Kunama. I'm one of the directors, 5-star model school. I as well work as a teacher of English. According to the correspondent, is the advice that I'm giving to the parents is
You know, when you begin from good, it's better you maintain the goodness. 5 Star is a super quality school. The advice I would say is that well-performed pupils should be attached to well-established and performing secondary schools in Uganda so that we maintain the heights academically. Thank you. We omwe ombeje soro kumankana Dil Maseleka yajyangu churungi omuzire kutwara omwana omwishomero muherrire ngo agume na mwikona mutayira nabwanyuma gume naganya nabeji aha mwana wabo kwaro kushoma. Those parents who cannot manage school fees in good schools, I would advise that they fix their children in schools at home, whereby the parent can travel and solve the fees problem in the head teacher's office. But when you take this child very far in Kampala, where he will be increasing the expense on what you are supposed to pay for your child, transport and lunch and so on. And moreover, if this child is sent away from school from Kampala, is also creating another expense coming home, then taking that child back to school, and is wastage of money. The parents to not to waste that good marks the candidates have got, they should take these children to the best schools so that they maintain that standard. Because if you take this child to a poor school, then the performance of this child will go down and will not continue very well with higher education. I would advise that as he or she has got good marks, then he should go to a good school because his marks or her marks are allowing him to join those good schools. Jonan Bwambare yarga jango mashomero ga government gakozere kuba muhangariyo na kushanga government nerabya kubi abashomesa munangwa ateri kubahereza na bushaji cyo burukumara mutekohereza na buyambi ahabana abo abarukwana bakoraje. CEO Trumpet Foundation. I'm happy to pass the voice congratulating P7 students upon their success. So I congratulate those students who scored highly or who passed, and at the same time I appreciate efforts of the teachers, parents and well-wishers, because with education it's a contribution from different people. A parent alone cannot do it, so it's upon other people who come in to assist here and there. Ati mbane baza mubalete wamu muba counseling mubagambe nedda next time better mulemo kuluzinga hope ngabazadde nte sente muzononye nedda okukwe okusoma ogezaako nebigana nogezaako until you achieve what you want. Kati mbadde mbasaba abaana bano mubeere nabo mubahaginge ate n'ekirala muba counseling bambi. Then ekirala abwa GNTV agarukosya atukunda Matthias kure Robert omurikasese wabere mnyonga atukunda Matthias hamwe na kure Robert. Omuntu wokubanza omunsi yonna kutibwa mwakoma ka teknolojia hona yasitebero bishatu akaine omubirugwe kandi nikigambwa ngu amagaraje gatandikire kwihinduka. Eki kiretire ensi yonna yaza omukati abaga narishi ahabunkenke bwo kugira ngu hati twaza kutandika kutamburira ahamani ga teknolojia. Elon Musk owatandikireho regi nagira ngu nikije kuyamba abantu okutambirwa endwara zitari zimwe na zimwe. Katubere product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's going to blow your mind. Ibya sayansi na teknolojia hona wa hatiya umunsi yona birombye yongera kutabuka nangwa no kweyongerwa mu amani kandi hone ikintu kishaho bwanyuma y'ekitongore ekiri kumanka cya Neuralink ekiri kushanga mu ihanga rya Amerika okorgeyo kikarangira
ku omuntu wokubanza yabasa kuteekebwamu ka chip ningashi akantu mu mutwe okugira ngo obundi kakabasa kumukoraho endwara zone zaine nangwa no kumutambira kandi obwe karikumukwata obwongo bweye kakabugita na za computer ezikuba zimuri hihi kandi eki kikumuretera yakira endwara zari zimwe na zimwe nangwa n'emirimo emwe yagikora obwe arukora ka chip aka. We have never had technology that gets implanted in our brains to date that delivers anything other than this to us. So this is creating technology that we can implant into the human brain or into an animal's brain and then be able to read information that comes out of the brain and then potentially even send information back. Ibyonna nibyijaho bwa nyuma ya kampani eri kumanka ya Neuralink yatandikirweho Elon Musk ogu olwatandikirweho nangwa n'ekibanja kya social media ekiri kumanywa nk'ekya Twitter ningashi obwa hati ekiri kumanywa nk'ekya X kandi hona kampani egi etwire neekora obucweka ihembe okubasa kureba ngu omubabasa kurugayo bakora ka chip ningashi bakora akantu abantu aha kubasa kutamburira obwe ahari science nangwa na teknologiya okugira ngo obundi bakabasa kutambira endwara zitari zimwe na zimwe nangwa n'abantu barikagumana barwara endwara ezitine kujanjabwa nangwa n'ezigumira ijanjabwa. Mu Elon Musk ogwo watandikireho kampani ya Neuralink hona akarugayo ijo yarangirira ku omuntu wokubanza yabasa kuteekebwa mu ka chip ako mu mutwe ngu kandi hona kariho nkakora kurungi kandi hona obwo biraine ekirwire ekitwire nk'imuteganisa ekikumanga kya cervical spinal cord injury engashi oburemezi obw'orukizirwa omugongo ngu bitu bwa hatiya yatandikire kugenda natebekana kandi embeera yeye yatandikire kutebekana kwihamba muteeka mu ka chip ako mu mutwe ahabo kuba ngo ikiyambira habashaho nangwa nawe okubasa omubiri gweye kurwanisa oburemezi bwa biraine obutosha hona batwire mbakora ebyo kureberaho ninga bya examples bakwebikorera ahanyamishwa nangwa n'ebindi bintu byabimbateka mu buchip kandi ho nebi byona byezere byargayo kandi byabakorungi nuko ekitongore cyo kumanya nk'ecya Food and Drug Administration omuyangiri ya America kukihamya kubatandika kugezeseza abantu nangwa no kubasa kubateka mu akantu kandi umuntu wokubanza barje bamuteka mu ka chip katyo katandika kukora imirimo yako kandi nawe yatandika omuntu kurugayo kera oburwire bwa biraine ensi ahe kuija kugera ko misho hone myaka mike umuntu naija kwa natambura ari computer aho kushanga ngo akantu akabara akamuteka mu mutwe nikija kwa nakamuyambaho oguma navuga emotoka ariko gikozesa n'obwongo bweye ninga okutera insumu yeye ariko so bwongo atine kimuteganise ninga shino bumwe okukora emirimo erimura science na teknologiya narukosa omutwe ninga sho mubiri gweye atakwitaga kosa mikono myingi ninga shamanu mingi ahabo kugira ngo ubwo naija kuba aine ka chip mu mutwe akari kumukwata kumugita na za computer ninga shiza karmagize zona ezikuba ziri hihaho hona ka chip aka nikingana nk'ekinushu ekya 5 ninga shi ekya 2 kandi nibije bakateka omutwe omundu ombwongo katyo kabakine na za waya zako ezikubasa kagita habwongo hono bwa hatiya tikumanywa yapa kantu aka nikije kubana karinda wakati umuntu ningashi nakateka wakatubwe kumebwa muntu kandi abingi berarekerire ngo ukabasa kwija kuteganisa umutwe gw'umuntu kandi nangwa nogwe wene wakakoze ya wamunyizya nabasa kwita ahabo kuba nabayine urusorwe kandi hona nabayine ekikwetagisa cyona okubasa kwihaho ka switch otyo kafa za asimwe kagese ahaba GNTV agarukosya Gayoko abatura kurugwa mugombora abatura okurugwa mugombora ya mende umurwa kiso ubwa hati bayoriko butashemerwa bwabo ahabwa company y'aba China itarukufa yahamagara gabo ekiriyoni kibaretera uburemezi umubyamagara gabo nibagira ngo embera eyongire kubambe munonga nabwe cyo nibashaba kwezi katubirira Mbera je twita mwejinjanga bali kubye omuntu aberera ddala byo kankana bwoti nobera ngali mu musisi
Obwahati embeera neyongera kusiisikara kandi nangwa n'okubamba munonga ahamagara g'abantu na munonga abo bari omu byaro hihi ebyirire kampani erikubarra amabaare omu district ya Wakiso eba kugira ngu embeera yabo neyongera kuba mbi munonga bwashisha bwira na munonga omu by'amagara nga lugenda kuvaamu era bwe bayongedde okuba ejjinja eddala ne luvaamu ne baŋŋamba ndeete ebintu ebyavuddemu mu lubuto ne mbagamba yiyi kati nandibe bakubiddemu ebyabadde bigenda bagasaaki omulwadde era ne bwe baba bamututte mu ddwaliro osobola omukebera n'olaba nti ono yafunye koozi ne bagamba nti kakati ffe tulina okunoonya amangu ago bagenda ebulongoddo babuulirize kati bwe bagenda ebulondo okubuuliriza omwana bwaddayo mu sikaani omusawo n'amukebera n'amulaba n'agamba yi bazze wano okumbuliriza ne mmuga nti bannaye omulwadde n'omusawo omusawo sikkiriza kufulumya kyama kya mulwadde naye kakati mwe muzze wano muzze ng'abaani omulwadde mumukubire mwogere naye nanga nzikiriza mpa olukusandyoke mbawo amawulire kakati bwe bagamba kakati alina kumala wiikisi 2 alyoka afa abakyayina esente z'abakyayina za bizibu alyoka ajjanjabe kati bw'anaaba amaze okufa olwo lwe naafuna obuyambi abatuura kuruga omu kyaro ekya Buterega hona nangwa n'omugomvurire ya Mende omuri Wakiso obwahati beerakiriire munonga ahamagara gabo obwanyuma ya kampuni erikubarra amabaare omu kyanga kyabo eya Lingyong okurugayo kandi ho netyo ekanga kuguma nebakiita ahabw'okushiisha ebintu byabo n'amaju obwahati bakineho kuraara kandi nibateerera nangwa kampuni egy'omuranga na gavumenti nabyo kirikukwataho okwija kubajuna Gw'ebuto bange mweruli wali wa myezi 3 naye ejjinja lyasooka kuba olubuto okuvaamu olubuto mu kuvaamu nenkuba ekifaananyi ne tugendako ebulondo ku ddwaliro lya gavumenti waniririmu bwe twagendayo ne tugenda mu sikaani ne batuwa ebbaluwa kati nga omumanyi nti amabaluwa ga gavumenti agasinga bete eriwo bakuwandiikira eddagala ne bampandikira eddagala kati mu kukwata ezo documents ozitwala ew'omu China ye teyabitegeera yagamba nti byo biri complicated date tekwatagana kale byali bingi mu kubeera nga bingi naye tetwafuna kukolaki nibagira ngu enda obwahati ziriho nzirigamu bwashisha bwira kandi nangwa n'amatungo gabo nigariga mwenda tigakizaara ahabwo kugira ngu mburu kuba ribaare hona hiine ebirwamu ebikwija ahamagara g'abantu nangwa n'ag'ebinyamaishwa ningashi iwe z'okubaasa kweta side effects kandi oshanga ngu zabareetera obuzibu n'oburemeezi butari bumwe na bumwe omukyala w'olubuto oyo gwe basooka okuleeta bamuleeta ne boogera naye bulungi omukyena n'ayogera naye ne bamutuma ebyetaagibwa n'ajja nabyo naye yagenda okujja nga ebbaluwa gye yaleeta okuva mu ddwaliro nga tekwatagana na bigambo bye yali ayogera ng'agamba nti yali tamanyi nti ali lubuto ate wali yatugamba nti olubuto lwali lwa myezi 4 ate wano batuuka okumubuuza yagamba nti yali tanakwetegera nti ali lubuto ate yatugamba nti yakwata ekifaananyi nga ekintu ekyavaamu yakikwata n'ekifaananyi ne bamubuuza aleete ekifaananyi nga talina kyalaga ng'ate awozambwa essimu yafa na smartphone olina kuba ekifaananyi buli kyotuuseeko oba ebbaati libotoseemu ekituli olina okuba ekifaananyi kati ffe tetulina masimu ago ga simaati gamu kati ffe tukole tutya salawo okujja baleeta kafu ka sukaali nenkabagobya kubanga abantu bano bajjanjabwa nenkabagobya neŋŋamba mukulu Tanga ssebo toddayo kuleeta sukaali wo kubanga tayamba si ddagala nti bagenda kuwona ekyo ne bakitegeera ate bajja wano ne bamulambula tewali kye baatuyamba abingi nibagira ngu hona bagyerezaho kweterera omuranga nangwa n'okushaba kampuni egyo kwebaasa kubakiita ahabw'okuba ngu ekeeragaine nabo kugira ngu buri kiraba nikisiisikara neija kuba nebakiita ngu biitu bwahati neerugayo ebagira ngu babaase kukwata ebintu ebyo nakanyabishani ningashi amasomo mu mahanga g'omuhagatiro kandi batyo babaheereze nk'obujulizi abantu eki bakugira ngu tibaine masomo mahango ag'okubayambaho ekikubareetera hona bari batiirwa kandi bari mwakiitu bado omulwadde bamutulaga nga tosobola kumugjawo omukyayina yali abagamba tumugjewo naye nga tosobola alina engeri gye yalwala n'abivaako kaakati bwe nsanga omuzeeyi oyo ebakkaŋŋamba nti nze kankugambe ekyenjagala konze ye twagala buli bwe muba mugenda okukuba ejjinja
mutuwe sukaali najja ew'omuchina ne mugamba oli omusajja yaŋŋambye bwati ne bwati ow'omulwadde namutegeera naŋŋamba yansabye buli mulundi gwe tugenda okwasa ejjinja tumuwe kiro ya sukaali omuchina yagamba no problem era kiro ya sukaali netandika okumuweebwa muwala we n'oyo omutabani bajja mu lukiiko ne bagamba ffe temuddamu kutuwa busukaali bwammwe kuva olwo tetuddanga mubawa sukaali naye nga sukaali omuzeeyi yamusaba abalwadde basobole okumanya nti ejjinja ligenda kuvuga bamugaana era tetuddanga mumubawa bwe bakuba ejjinja ku Kwale negabuuka amayinja negamansuka nejali kubawa waggulu TV ebadde wano ku kisenge webadde neligikuba nelijasa yali ayitamu neligwa wano ku mutto nembayita bonna ne bajja akakyo ka GMC ne bajja ne baliraba n'abachina ne bajja wano ne bakonfaminga nti kituufu ejjinja lyakoze ki lyankubye ne baga tujja kusasula omuntu ogwaddako nga mwesoza TV nelikuba ate omusisi n'akuba toyi yange negwa ku ttaka nasooka ne mbayita bajje bagirabe engeri lunakulwaka paka etuuka negwa ku ttaka bakwata emitwalo 5 ne bagamba tukwadde emitwalo 5 egyo gwenda weegulira mabaati oba seminti ojja kumwegulira bula mwezi ambaati kasoli n'omusenyu nesigala nga netoyi saawa eri ku ttaka tezimbwanga nasooka ne mbayita nembaga mujje mulabe toyingezemu kuraka ngekyali bulungi nga mbaka kyali waggulu ne bajja ne bagiraba ne bakola n'ebifaananyi ne bagenda ne mbayita ng'olunyanfa lweyongedde okugejja ne batambula ne bajja ne balulaba nalongo n'angamba akwasaganya Abachina n'abantu ba bulijjo tofaayo nja kubalaba tanga amaze omugamba Omuchina nali ndi awo toyo ejjinja asembayo kubwa toyi neegwa wansi bampita na bwisigi nali ne bangamba jangu etoyi ku ttaka ne mbayita ne bajja ne balaba n'agamba ekyo kito kifaako tujja kuba ssente ezo ogikoleko ssente zibampa emitwalo 5 eyo gyakola toyi naye nga bw'ojja toyi eri wansi sobola sina kyensobola kukola wadde lino emitwalo 5 nina kisobola kukola nje y'amazima kubanga ebyaddala mulimu abantu abamu abanoonya ebiki ebyabwe nga bagenda okujja okukola abasajja bo batandike nga ne toilet yayina ya kitundu sinkomerere kati bwe yalaba abakala enjeru nga ffe abaddugavu endowooza nti be balina ssente ti kati kyekiseera okubafunamu ki ssente naye nga babadde ebyaddala nze buli kyengendayo nentwalayo omulanga gwange abasajja baba kampuni abakingigilongo babadde bakola obwebwako Omukuganiraho na chairman w'entebe y'okubanza ahabwe ekyalo ekya Buterega Edward Morangera hona yarigenda okugira ngu abamwe bwahati nibarugayo bashisha ebintu byabo nkana okugira ngu obundi abajungu aba bakabaasa kubakiita ekyakugira ngu nikibi kandi hona ogwo muze n'omuzembe munonga biine kugweihamu abantu abayononera ebyabwe n'ababika n'okubika ne balanga ekintu ekitaliyo go ge mazima kubanga twabawa procedure gye tutambulirako ffe abakwale kwale olukuba baluti tuuka mu kakiiko kubanga kalondebwa abantu oteekeyo lipooti yo abantu bajje bakulambule bafune evidence nga n'ekintu kyoyogerako bakikubye ekifaananyi naye tugenda ne tubagamba babakuba ebifaananyi taye tetwalina whatsapp nti whatsapp yadde togirina ne mu kakiiko kano akaffe ne kakulema n'okukubayo simu tujje tukuyambe ng'omulaba omuntu Mutume Peter hono golisha enteko abw'entebe ya kashatu ahabwe gomborre amende hona na umukuganira n'umunyamakuru witu naragayo no kugira ngo embeera neja futerera kandi hona batwire ne bakita abantu bona ababemba tungo buremezi omu bintu byabo ekyakugira ngo abo barahumbagira ngo kampuni tekubakita nibabihira cyaro olumu abantu baleta complain ne mukukanya tutamanya olumu oba okyalowooza n'okulowooza nti tebannakolwako ogenda omubuuza nga chairman bakola ki ti abantu bonna Bumeera Buterega naddala bali mu meters ebibiri namwe abatagwa mu meters ebibiri kubanga abamu benjogeddeko abaleta complain neekolwako tebagwa mu meters ebibiri BMU eyakolebwa Memorandum of Understanding ku kampuni ya Kingirongo n'abataka egamba nti senge ennyumba ye yabika naye nga wadde teri mu meters bibiri ejja kuddaabirizibwanga in fact bwogende Buteregawo bakaddaabirizawo ennyumba eziwera 2 oba 3 okiwulira kakati abataka nze mbasaba kimu muleme kugamba nti ntume tatuyambye era njagala tukubeyo meeting yamanyi oli awanika omukono mufube okulaba nti bwebambiziyo yevuddemu olubuto nga mubeera ne evidence tewali ajja kukusasula without a clear evidence toko kubanga ina evidence oba toyina simu ya smartphone kati smartphone zayala duka ku mulirwano bako gokubira jakube embiziyo gwo mukyala avuddemu olubuto
bw'oba tolina smartphone kuba kiyinza okukaluba ate ku muntu omu kubakolaga nti avuddemu olubuto naye bw'oba ofunye miscarriage gende w'omushawo akole ki lipooti ejja kuba ekuyimirira naye njogera nga ntya Katonda teri muntu yali azze ne kitamukola ki ne kitamuyamba naye mulimu ate n'abalala abeenoonyeza ebyabwe bw'abalaba kkala enjeru ne balowooza nti bajja kuyambibwa. za asimuka Jesse ahabwa GNTV agarukosya zarenga mu shaha ibiri somwabasyo twakutwara omunsi ebyemizanyo empaka za AFCON ezo mwaka ogu nizeyongera kuguma ahari tiimu ezimwe kandi ezindi tiimu zibireba nk'ebibonire n'obu tiimu zimwe mpango zirabe zirugiremu omu mpaka ezi. Tiimu ya South Africa ekiro ekyabusheshe rya Nyakazoba yagutura tiimu ya Morocco na gora 2-0 kandi South Africa kyagiretera yayiyongera aha rurengo rundi omu mpaka ezi na mnonga omu mpaka ezi harimu tiimu 8 katubire. Twagaruka omu Premier League ekiro ekyabushesha erya Nyakazoba ahari shaha 5:15 ezekireki tiimu ya Liverpool neija kutayisa tiimu ya Chelsea omu mpaka ezabungereza eya Premier League kandi tiimu ya Arsenal eiturikumanya nka the Gunners iyo ehangwire omuzano gwayo na gora 2-1 ekiro ekirizoba obwe orukuzana na tiimu ya Nottingham Forest katubire. Ahead of kick-off between Maurizio Pochettino and ekiro kya Nyakazoba ahari shaha 5:15 hona nihija kubaho omupiira kasameme kandi nihija kubaho kurya n'okukomba esihani bwanyuma ya tiimu ya Chelsea erikwija kuba nehayahayana na tiimu ya Liverpool omu mpaka ziri kusinga y'obuhango omundu omu ihanga rya Bungereza ezirikumanywa nk'eza Premier League. Tiimu ya Chelsea hona niyo yabeta yayire tiimu ya Liverpool omu maka gayo agarikumanywa ga Anfield kandi hona omuzano ogu nigwija kandi hona eya Luton yaragayo yashwaza tiimu ya Brighton Hove Albion obwere kumuhura na golina aharubusha. TV agebyemizano twabanuthendera amakuru gitu gerizoba katubagarukire omu bikuru ebyaja bigebembere. So cannot manage school fees in good schools. I would advise that they fix their children in schools at home whereby the parent can travel and solve the fees problem in the head teacher's office. But when you take this child very far in Kampala where he will be increasing the expense. Enganzi ihanga rya Uganda Otinsa Robin na Nabanja ariyo mu ihanga rya Italy kweyongera kushakira Uganda. Not going to stop tomorrow. Very generous. Yes. And so we believe that it's better you, the partners, can come up with. And so I'm looking at a number of areas where we can focus. Umugemizano Omurebi wito murungi agongo twabatwinire omu mwabazi gwerizoba omugarukotya owaga kushomera nabandi Claire Tumwine. Programs ezindi ziriyo nizisha nka evening special hamwe na Bishop Dr. Silas Tayebwa nezindi nyamwingi otakarga ahari GNTV ne kwa amagara murari kurungi.